Cardong pini puthot nili nang litu mangno nang ceklang tulo pini bangke Kereng Avarsai ingdeng trop pini jasemet bang nili Kereng Avarsai along abang business aputhat cottage industry lapen small industry bang so puthak nili asap thangpo lahen lo Karbiang long along ilitum business Keklemsi athai do opu nili aprang taning yelo sita klemun elang po ba kasi nona bangke ilitum owe kimietum kacharli ketang lo pen government job ke long le pen puthot rong pustame ajat choklem athai ave long le phelang da thiu ave capital business sita thiu ave jola hai pen non Keklemsi Kopi Keklemsi ke meima la so puthak abang pini ke nili ke business puthak si than product isi business scope Karbiang long along nili si analyze lo sabo so analyze pen ke long alahan si ke cheng si ke lahan lo ilitum kopene placement service placement ba ilitum ladak kenang sodla placement pulote pulon nandak ilitum Karbiang long bong Karbiang long bong ilitum dak hem chukim po mane hem chukim po lebar nangi eme thangamuni da lebar po sita long theke ko man na penu ke ripo po la kai klembera ang tandeng bang to masi en po sidak local phanjanji po tel asila dak isi placement service in pulo tel capital lo nanelo labang ke isi muni to matras faith abang unang po isi officing tunang po sa hem ching tunang po kona nama register nang po koma tum si kopia sai log ethek specialize koma megela thangla thekhe sita jugali poma helper po type jot manege mistri asai thek manege electrician athai thek manege son repairing thek mane mechanical asai thek jola sona category pen salamra dolo ploteng ke mu ke chiri joy ke mu koma mi ili to momunit restaurant chong pupo restaurant chongpu po angke lada cook nangi taili to munit ang tan ke dam ke klem dam pen da kachiwang la song ke thega tundo sita chingpu pela pu la so bang la si la so kenang sot a hormu bang la bang ke placement service po la si la daga bang isi la impulo po de without any capital la bang tu melo la pen la so phida bang ke non alom kachi hung nai ke online business laso online no long bang non isi hini nili theklong lo karbi tumda nangke chengun theklong lo online no bang dak eli tum long ke joy ke hormu mate angtan den bang po eli tum asap modified den product labor charson ke long po lason pulonang kene sporting one po Kolkata pen Delhi pen sporting one po angke dak pen screen printing pen fabric printing pen satame ala logo ason print po angke la ke jor thu cap phutu la hela son taxi penang an la so bang la dak online la son lo la isi lo pende ke ili ador ga be hormu ko yor thek the pulonang ili tum poho thakpo pini pekok thakpo peni pekok thala adora teng pen lang pen cholong the the plo te online la son dam po pen dak ili tum ko pini handak organic ahan do piglo hen phurui pini do ulo pulon tengke laso online bendo ma laso jor po angke delivery so area ke pidami ujo lason lang taxi penang hormu hem ilitum pulonang non ke misin ke to hormu sang ta misin saide sita misin pen kalinon ajhak tum ke son lo long ben ke tok asang si ni ke hang thu athila ke order de ordam et e pula songa matha tum da do lalo puta ko packet pen non de black rice tang ho pene brown rice tang ho jola sonap tang taxi la sona hormu packaging pen damilo la hai se online pen pene ke soy ke red pene alhem alo alon gi pia hormu ton so beleng so horbong so hak so jola son jambilia thona so chair tibulong ginuna phan jola hai do kenam ya ning hang da long le de sitala dolo pulonte online pen la
a business la hai pen claim ni lo la si ladak hala kijor mate kachu claim vik atum sita isi kijora thailong po pen hala a platform long po pen hala business claim mak da isi ali long po la hen lo isi online pen ladak so si kaprek hormu ta da ilidum pang thek pen claim mi ula thik la sonang thak puthot dam thuli po ili tumalong sa do sa bagan ami thanga choklem ta do non ke chi hong ke sa pilo green tea black tea la pena sona san yellow tea la si tea da son da do white tea do la hai si non ke chi hong la hai bang li selam lote dangle ong edet pustame la so bang develop po la ta jorme po sonang thak si dagali tumlong ke klang hormu do an sitame dak processing bang ke processing bang asap cottage industry pugala hem isi rong along hem along isi cheklem edlo ma lalo cottage industry ke pen rural bang ke rong arlo isi long joy ke la hello pen small industry puga themu chot asau wang po asap labor arjak tum phan bipon po lalo engke la solong government ben ta kaprek scheme pulonang asam along ta pini sarothi po bang hala kini lo kini honghap hongru to pan lo son thakse sayam podolo bipuni scheme podolo prime minister employee generator scheme po haidolo mukhyamantri po haidolo lo si penangan du lo si ladak a scheme che yeng ron lake industry office long dam lo ponte penangan na hormula dak light subsidy long electricity subsidy long ila son taxi penan marketing long thik son taxi agriculture base pulote la so agro base along pustame government agency do la hai pensi ilitum dampol la tum ki jora yata nang thik dun po sila hello la pen isi no lom ke donai lo ilitum mesen da kachali dim tuition center coaching center ang tan si gadam na si mesen da cheng pulote la ta isi mesen na business lo pen ladak category chelang rai nang po kang pu bang tangka invest ulo potel ga ang tana teng pen son includun melo nona samles tun school ta ho kita boralong dibrugar along solbrook jola sona bang sta include melo don mok so dum ben compete dun melo thik rong level lo pulote lata halaso economy pen pachet ton chit ching punang po la hello pro the school noi coaching noi jasemet non alom la hello la isi education sector anat mi ulo la si sonang taxi isi bangke non ili tum ka charli dum do lo ang tan pen bakery ka chongpu restaurant ka chongpu nan de coffee shop kangpu fast food corner kangpu kona ne street food pu manela footpath long hai ke jor la hai hormu pen ge footpath along piri sandal ka chordun pen towar along chana momo la hai ke jordun jo la hai along bang kon ni do la hai ta dam lo poti isi employment long po la sila ki cheng non penang la so len pulonang chana momo ke jor tu mang penang do lo sita la so long puthot street vendor han ke jor pendang lok pen ke Kolkata Delhi pen ke wan peni sandal ta ho choi second hand choi la hai ke wan la pen pu Burma ba pu hin border pen ke wang Bangladesh pen ke wang la hai China hormu la hai direct la son dolo la hai ke jor dolo la son isi melo la pen isi bang non just met electronic long ke claim ninge bang ke mobile bang ke kenang solo la so mobile repairing course enun pen la da ke kacharli ta sum se joy je sum se joy ki la pen la no lom ke mobile la kai la si la ke ho to no le dam ta kal bidum ta claim thek ke la so long Delhi long is electronic market dolo hala dak pen ba lote mobile parts do anabe an ke wa mobile parts athia mobile dor le capital nang oi mobile ke jor putam ni hala parts ma dor mi se sa la si repairing long pen la hai bidun lo pulote la tai si obi to mesen long po la so long si ki si mesen business long po hem tu ni si ke Kereng un la son lo si la son an taxi ason dukan mate kulat mate shop kaching pu
lata isi non itu mange karbi labang ke cihung pik lo labang ke rong atau kan lasin non labang ke sohin bang cihung ulu athe rong atau hakku ke mahajon budo lahai pen da isi rong along ang tamen ke bang do tanon ke labang ke jok lo stan non labang ke laso long abang wholesale na ke dam ye bang tangka do muchat chot bang isi wholesale isi market kimi pulo nang di long main market ke bang do elo sita luru lang so son rong khelana son hadak pena ko nang cheng thoi pa isi a hormu ador bang ta bang atum pen compete dun ra a quality la so pen ador la so a bang compete dun nang po la ben isi mesen kini a hormu da mesen la hailo pulote professionalism bang deng lo pote la bang ta po son taksi ason wholesale jase met ke hardware athe hem chikim le mayok ta lalo la pendet ke aso sa hormu rong alom dukan long ke jor kopi pia hormu ma la so bang la pen la so long isi ke me bang ke motorcycle bike lo pen scooty lo mate mani ke cycle halaki unraya teng pe so teng pen hormu ban po rong dukan long ke jor dam chevek bon rui la so business aso la ta hem tu ni si reng po business isi bang ke hala rong along plastic hormu ke jor mane pen mene ke kicho hormu ke jor mane ke ok lang ok ke jor la hey along ta a hokar la ta ilitum claim lo plote la ta isi mesen a business long po na so nang taxi non isi dolang mesen ke tourism ilitum abang dak tourism abang non puta ali en ilang lilitum tep un ilang karbiang long ke langsun ke topik langsun do picnic spot do pik ke lang mimia son penang do la sobang isi akirung pen isi publicity ki pipen no lom ke social media pen pachit hangra kapawang ya phan isi a peke sa he selam nang poklon tela selam lo plon tela sobang ke isla ta isi business na pulon nang dom langwoku long di fodong la ke isi rong isi mat reng un lo da haladak isi masi government tum ta cherap nun lo inut be dak ke thekre tum ta cherap nun lo madak rong isi hadak hemtun bola mali rong isi hini to hadak reng ilong lo no haladak ka pangthir pendang lok hadak ki jor ke landun pendang lok itun ke dang cherap dun pini an hadak reng son dak sa rong do ulang ton be si identify ra di fodunga son isi ecotourism rong along karbi ethnic food dak pulonang dak lake nangada tamode bang tourism bang po areng lok tong son karbi tum kichu ke do ke thak ki jun la son thot hen padupon po kitun da lehem ko pima kichu kangi ka bebe anda la ke la karbi tum ko son ma jo la so hormu pi la ecotourism la ta mesen do lo apen forest lo do lo ya pen isi ke adventure do lo trekking do lo la identify lo potel la so hin tai litum nona kimi long income ke bangi ka generate ji doula asila hai long anta government pen ajak scheme do re kerap je pa asila so scheme lo pulong te lake la so scheme long pen abang ili akerap long up asi government pen hai long chini dam lo pulong te la so nang thaksi ili tum non karbi tum ta doctor ki uno tum do lo dak isi pharmacy ka chingpu ta ili tum karbi tum da pharmacist nang untang do lo la hai tum pharmacy ka chingpu angke la so long angke ka chingpu isi health center claim lo ponte karbi ta biji ki pum te ka tum do nurse idun ka chali tum ta do la si la so a jeng laboratory hai pen daga se facility lo te health ta bang ke la ke a business so line ni o la si health and a business ke dam lo plote mesen thik la son thaksi karbi tuma pe ri lang mi o la so long ta isi kene dam nang po pe ri long isi design ke claim pen pe kok la hai isi la so business non do tang lo difuta mesen difuta hini ke thom ne do lo sita dor de lang son thaksi la so pen ka cherap ke tha ke phir ke tha non eli tum mesen pat ponoi buga ponoi jahak ponoi la ha swal ke chipen sigwa
soal kuci tumbo ili tum pini pe kau khadak pen sige bang ta lahai pini pe kau koma logat ha karbi tum dak pen sige da anta hadak duk pik pik lahai tum han chewan et lahai la dak ke claim thurong pole te karbi address an mang dak si do et po athe expertise do olo karbi to hala dak karbi pi tum karbi po tum da in bahini do karbi pi ke do olo hala dak ke claim dak pe ke thak da lasi lahai tum ba da dai me thang adim ke me thang adim che do long la जो लासो लाइन बांग के दाम पिगलांग लके मेसेन मेसेन डिजाइनर पेन लासन सी दोलो पेंडेट के पुलोनांग नॉन असो सा इंडस्ट्री धूप लो चेक लो पेन ला चॉपस्टिक लो ला पेंडेट के इनोवेटर टॉप हरमु लो जुसुलाई होम लो दा केलोंग हरमु अन पेन ला है पेन दा इलितुम क्लेम में पिगला ला लो पुलोते के isi mesen income la ta do ipo pulonang ilitum semku ga semar sabun dak ilitum kelong pulonang non ilitum kimi horm paklang ko hako ke plim plam ben se chingthi la so plim plam pena sabun ga salam isi scientifically paklang lo pote la ke munit ke la ke cheto pak bo la ke ardor tai me thang je chi haro isi dam lo pote non industry dong pulonang non apple phone iphone chi thang tik 1,20,000 30,000 anta manufacturing cost ke 36,000 40,000 ve ठीक सो थाक्सी ला हाई ता जंग सि फारो इसी एक्सपेंडिचर कॉस्ट लो पलोते फारो हिनी रा पॉकेट फारो के थमले नाम जोरसिता नाम बांग दोलो लासि ला हाई बिजनेस पांग टेक पेन इलितुम हाको पी पू पेन के वांग के एन के रिम हरमु पुलोनांग ला डेंजिर पेन इलितुम सु इक इली पी पू तुमा काय तुम फुसार फिसार तुम के ला इसो चिबेते ते मेसेन पू sila so for research am lopul la danger pena ko toothpaste dak local ko pena men ear organic pu pacharam lok la lok de la tai si nation isi industry inku melo business la melo la si thonang thak do pigila la si nili pu thot wang thuyi industry pen pu ta business ban pu sita la si pini nili la han ke than along nang le tum pini karju nei ka chini kan tum do pulote nang le tum nili phan la kene YouTube along le kene ek noi Facebook long pote ni la prang da than iglo Facebook pote ke share dum da do oti te ma da ni lita ching thu mate no da ka tora do ko la pensi ke wang ya ni ta un an ni li pa jir mi pen song thun dam bom ya pan si ni li chi sik che dang lo la si na le tum do ba ta la so long gar ji pulote ni li pu thot nang pa chini tu le thot lo sei pini ni lan ington kok lo the ding ong te karju tum ta an arjun eda titi la selan pen pining ton elo kardong